Ostalo je nešto više od godinu dana do početka Expa. Mi nastavljamo naš put. Danas smo potpisali ugovor o učešću sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom. To je veliki i bitan korak za nas. U pitanju je zemlja bogate kulture, bogate tradicije koju očekujemo da se predstavi u Beogradu na vrlo zanimljiv i atraktivan način i nadam se da će to za naše dve zemlje predstaviti jedan novi temelj za nove saradnje i neke potencijalne buduće poslove. Ovaj događaj je važan na prvom mestu, jer Kraljevina Saudijska Arabija kao domaćin prvog sledećeg velikog Ekspo 2030 u Rijadu svakako predstavlja važnog učesnika i nešto što će kvalitativno obogatiti ponudu Beograda i našeg Ekspa. Our partnership and our seriousness about showcasing our Vision 2030 accomplishments in the past 10 years and our traditions and values to the world. We love the theme of play that is sponsored and created by the Belgrade 2027, and we're using that concept into our theme into the event next year. Of course, you'll have to come next year and see it.